U kertong ke VPP na Nongstoin District Council Constituency u Dr. Jurisman Yau Peniau ula job ya ka Peniau Nongstoin Constituency da ka papenlem u kertong ke NPP u ba dresser marngar da prahajar nyos pa khat prabot u Dr. Jurisman Yau Peniau ula yo khandre hajar khandai spa arpo prabot kat ba u ba dresser marngar ula yo prahajar ar spa chpobot ha ka arp khandai Motion Road Constituency u ba Srali Rashir na ka HSPDP ula job ya ka seat dak ba penlem yu kurtong ke NPP u ba Cardinal Sosyang da lahajar aspa art kundai vote u kurtong ke HSPDP ba Srali Rashir ula yo khatsa hojar ndre pnyo vote kat ba u kurtong ke NPP ba Cardinal Sosyang ula yo ispa hojar praspa lai popra vote haba phai pat sha art popra ramrai jangam constituency u kurtong independent u ba Lur Shai Kharbani ula job ya ka seat dak ba penlem yu kurtong ke NPP u ba Kimfa Sydney Marbanyang da arhajar chispa san pusaw vote ba Lur Shai Kharbani ula yo khandai hajar khandai spa khandai pu arbot kat ba ba Kimfa Sydney Marbanyang ula yo nyaw hajar pras pa lai pu pravot u kertong independent naram prai jerngam ula pentikna bat peniaso bat ka VPP lada jia ba ka VPP ka don kami u ban ajing kershan ha KHADC ka VPP kala job hadu khat nyaw ngut NPP saungut UDP san ngut HSPDP ka way bat independent ar ngut Buram tejingo yo blay no kham ya ai ku blay ya baro cipat ba tiba hoi imla ban poidot isnong ki tha ku jongpi imla ban poidot ying sem ku jongpi andrai tila kersha nak banta ke jingkermen kalawe ki khon ki jongpi kalawe ka khandau ke siap ke jongi kalawe ke ri ke jat ke jongi akni ke sngi beliau di badan ke jemut tim berkat beliau di bom je ke sebai kala job jingele persya di ke spa kala job hakni kesni ke jing job ke dei jong duk usuk ya tiba it sebai ti ngai kublai ya baro kinong kersian khamtam ya itu di badan kamet ke bom kot bom kia handrai kila hap man man tep vote nomor bagi kitep ba kadon kam ke vote nak benta ke jingkermen khon ki jongki ningkong nak benta kalawe ki jongki khon ki jongki tingai kuble ya ipat ba baro ki balawan hakini ke sniru nak keleng saudong jong kini Nongstoin Constituency ban ya kersan lem yangi manele sngob ha bat ni hoj dap da ke jing sngongu jing sngorit ya baro ke jing kersian ke jongki di ke jing sngo ke jonga ke dei hoj ke jing kemen handrei ningkong ke dei ke jing kit kli di sngo ba adan ke jing ba kli kum uta UMDC jong ke Nongstoin Constituency na ke benta uduk usuk na ke benta kendau ke siap pat sibun kimat kiba ke Voice of the People Party kala depan penpau ha ki ka manifesto baru hakilat pasai kubon Facebook kwa banayu yu bai kendat bala penpoi janga hakani thong sibun jinge ngalamat andrei dak bor untuk belai dekat tak jirap ki briu jong ramai jengam berkunjuru jeng nonal beli ngalapoi sikat thong mereka ni ki bun ki beli ki wan syajika jini berkanwas persya ini sangut hari hangi don belai bidang job ngalapoi sikat thong dia kaleng cuma nampak penpau tengene ba pendap dari jing sengu sikade ya ki view jong ramai jengam si nama ki long start sya penjit inam kam namar indon spa indon pau handai di job dari jing jong penba leshbun abadi bat Bandung apa isi ke song sau para parti ada ki don kam ini nak lengi kelolong pakloi ada don kam ni hapsong ya position nak tanya ka position ba habla ki ajit ba dah ba kele ya kesan teli kalau kasi Nagliang siyang kung ngaso ban pau ka sungu yung lay chai kendran la ka ku do pengilayo yang ni ka jingchop ba ka jinglam lagi ki sungu ba ar pau sia ka sungu ka sungu poram ni ba ni nomor sundor ibana ai ka jing senia ibana ai ka jing persian met ba nusin ya ka parti ka chongi ba jingchop ben poram ni kali ka chongi Habi juga kuar ngasor rumah tempau, kecing sungut iki pak Nongstoin, bala dari kuar baling padru, katu ngila yo ya kuat, berkatu ngila ai kecing kesan yang ya ke parti ya just seperti
increment bangin senang teri kamera, bangin nang lek kamera, namta bangin persang bangin job lagi election di bangsawan. Nam kita buat bang Pak menai Pak, Malaysia pun Malaysia jangan, Pak cuma sudut kalau ai ke jujur belum parti